umwanya mwiza nkuko bimenyereye aho tuba turi kumwe n'umutumirwa ku munsi utandukanye ndetse akaduha na message zitandukanye. Undi munsi andi mahirwe. Uyu munsi rero tukaba turi mu Minembwe aho turi kumwe n'umutumirwa wacu murabona kuri kamera, simbizi nimba ari umukobwa nimba ari umumama, ariko mu by'ukuri n'umuntu mukuru araza kubibwira bihagije. Tuguhaye ikaze. Kuri Jiafe. Uri umumama se cyangwa uri umukobwa? Ufite abana bangahe? Abana batanu. Kandi ukigaragara nkaho ukiri mutoya cyane. Hama tugaye ikaze. Tugusanze mu Minembwe. Ese niho wavukiye cyangwa niho washatswe? Navukiye aho bita mu Mibunda. Ariyo nashakirwa nabungiye mu Minembwe. Wabungiye mu Minembwe kubera ibibazo by'intambara. Ese ko abandi bagiye bahunga ugasanga nyine babagiye mu bindi bihugu by'abaturanyi iki, wowe kubera iki nyine wemeye kuguma hano? Nyine niho nakunze, niho dutuye, umufasha wanje niho turi, niho nyine twabaye twicaye. Muri make ntimwashatse kuja imahanga? Twashatse kugenda. Hama se woduha ishusho gatoya ya mbere Kongo aho mwari mubaye nyine Kongo ukuntu yari imeze mbere y'ibi bintu by'intambara byabaye, hamaze no kudana ishusho y'ubu nyine noneho ukuntu mubayeho muri kino gihe cy'intambara? Noneho mbere twari tubayeho nyine no muri Kongo, abantu bari batuye hatandukanye, bamwe batuye mu Mibunda abandi bibera ino, ugasanga igihugu kimeze neza, abantu bagifite ibintu byabo, ibintu bitarashira, amazu atarasenyuka, ariko ubu nyine kubera impamvu z'intambara biratandukanye n'igihe cya mbere. Ubu nyine ubuzima bwaragoranye kubera ibintu byagiye byangirika, abantu bagenda bahungira ku bandi, ugasanga abantu baraturanye mu nzu ari benshi kandi nyine badafite n'ibibahagije, ugasanga ubuzima bugiye butandukana n'ubwa mbere. Hama se muri no minsi mubayeho mute? Ese ko tujya twumva ngo inka zaranyazwe ubundi tukumva ngo nta kintu kikiba, nyine mubayeho mute? Nyine tubayeho turihingira n'amaboko yacu, ariko nyine mu buryo bugoye, ugasanga nyine abantu tubabayeho neza kubera yuko nyine murabizi namwe guhinga biba bigoye cyane. Twari dutuyeho duhingirwa n'abandi, ariko kubera nyine ubuzima bw'amafaranga yagiye abura, ugasanga abantu barihingira bonyine nyine bikagorana cyane. Hama se imirima yo murayifite cyangwa nawe noneho ubungu bisigaye bibasaba kuyigura cyangwa kuyikodesha? Bisaba nyine bamwe barayigura, ariko rimwe na rimwe n'amafaranga yo kuyigura arabura, ugasanga ko barayikodesha nyine mu buzima bugoranye, bayishakira kure aho bagenda, bamwe bakarara, abandi bakaja no gucumbikayo bagasiga abana bakaja gushakisha imirimo. Pole cyane. Hama se ni izihe mbogamizi ubona nyine ni nyinshi, ariko uratubwira nko muri make mbogamizi nyine urumva murimo gucamo, murimo kugenda muhura nazo muri no minsi, urumva mwari mubaye mutunze mufite ibintu byose mwifuza, kuno munsi mubaye ahandi hatari iwanyu, so muri make n'uwo byumva urumva ko harimo imbogamizi nyinshi, ariko tubwira ko muri izi nkeya wenda zibanze ko twati wenda dufite izi mbogamizi n'izi ngizi. Imbogamizi zo zirahari, imbogamizi ni nyinshi kubera yuko ubu nyine twihingira twenyine, izo ni imbogamizi. Twari dutuyeho nyine mubona twageza duhingirwa, umubyeyi nk'uko kwanje ufite abana, kwicara ndera abana banje abandi bakankorera, kabaha amafaranga avuye mu butunzi twari dufite, ariko ubutunzi bwarashize. Izo ni imbogamizi nyinshi nyine tubona ko zitugoye cyane. Hama se wenda ni nk'ikuba wumva ushaka gukora, hari ukuntu umuntu wenda avuga ati wenda ndumva nokora iki cyangwa byogenda gutya, ariko hakabura nyine wenda ubwo bushobozi. Ese ari nk'ikintu nyine wumva muri wowe uyu mwanya niwe twatuganira, nk'igihe ushobora kuvuga ngo nkanje mba numva nokora iki ariko kubera impamvu y'ubushobozi cyangwa se impamvu yo kuba tutari iwacu bikanga? Noneho twebwe kubera nyine impamvu z'ubushobozi, hari ibibaho n'ukenera kuvuga ngo yokora akantu, tuvuge nko gucuruza cyangwa se kwiga iyindi myuga itandukanye,
bakabura amafaranga yo kubikora, wakenera gucuruza ukabura umutahe, amafaranga yo kugira ngo urangure ibintu bicuruza, ibyo bikabura, ukicara nyine mu buzima bugoye kubera kubura amafaranga yo kubikora, ariko uhawe utekereza mu bwenge bwawe ukabona wabona ubushobozi wo bwo gukora. gukora, ariko kubera yuko nta bushobozi ugasanga nyine uricaye uracecetse ukaburaga icyo wakora. Hama se wenda dusa nkaho tugenda no ku musozo, iyo nyine wenda nk'intambara ibaye cyangwa se babateye, mu by'ukuri muza mujahe? Kuko nyine iyo urebye nkatwe nza mbona nka wese aba bantu iyo hagize ikibazo kibabahungira he baja he, so nkahora nyine mzibaza kandi wenda hari n'abandi bantu babyibaza, ese wenda urumva nk'ico gihe mwavuye mu Mibunda mwaje hano, none mugihe wenda biramutse bibaye nk'aha ngaha mu Minembwe, ubwo nyine mwerekezayo? Nyine simba mbyumva ukuntu muhunga, ntago nyine mba mbihabwe. Noneho guhunga mwumva iyo bagwanira, hari igihe bashobora kuvuga ngo za Kabingi ruguru ku Kabingo bateye Mayimayi yaje, abanyakabingo bagahunga bazi ino, cyangwa batera ino mu Madegu mugahunga mwerekeza iriya za Kabingo, muhungiraho amasasu akahavugira, ariko nyine biba bigoye kuko nta handi dusigaje, mbese n'aha mu Minembwe hasigaye gusa, ahandi hose ni inyuma haba hariho Mayimayi. Hama se ni iki mwosaba wenda nk'abandi bene wacu batari hano mu ntambara, bari ahandi hantu bo bafite amahoro babayeho neza, ni iki nyine mwobasaba? Noneho icyo kubasaba twebwe mu ntekerezo zacu twobibasaba, ariko kubera yuko tubona Mayimayi cyangwa se ibiduteza ibibazo byazanye ntitwobimenya cyane, ariko tuba dutekereza yuko dufasha icyo bakora twe ntitwokimenya kugira ngo bamare Mayi mu Minembwe cyangwa se bamare intambara, turabyifuza yuko intambara zoshira, ariko kugira ngo tubasabe kugira ngo bazimare, icyo bagikoze baba bakoze ikintu gikomeye, kuko tugize igihe mu ntambara turarambiwe, bafite ubwo bushobozi bwo kuzimara bazimara, ariko kuko dutekereza kubera yuko tugize igihe kandi nabo barazumva yuko intambara zigize no mu Banyamurenge bubikora, ariko kubera yuko tugize igihe tubona yuko bitagishobotse, twebwe twibwira yuko abo twotakira bose nk'abo batabishobora, kubera yuko tubona nyine bisa n'ibyananiranye. Reka tugushimire, urakoze cyane kutuganiriza kandi tukubwira ngo mukomeze mwihangane, gusa abakora baho nta kitagira iherezo, n'ibi ngibi bizoshira, hari igihe bizoshira tukaza tubibara nk'inkuru gusa. Wakoze cyane.